Matsholo ana a boipelaetso ke selelekela sa seteraeke sa naha sa basebetsi ba mmuso seo ba reng se tla ba le ditlamorao tse bosula ditshebeletsong tsa mmuso. We do not think that the government has yet officially withdrawn their statement or circular. That's why we are here. That's why our fight united with our comrades here obtain a certificate in order to do a national shutdown of this entire country. PSA le mekgatlo e meng ya basebetsi di fumane lengolo la tumellano ya ho leba seteraekeng. If they do a mistake of giving this money to us, sizosebenzisa yona sisifuele as we go on the strike. Matsholo ana a matlafatsa boipiletso ba hore basebetsi ba mmuso ba ipope ngata nngwe tsekong ya bona. The food prices have increased in just 1 year between June of 2021 and June of 2022 by a staggering 14.9%. 3% is an insult. Basebetsi ba re ba malalalaotswe ho ngala mesebetsi haeba mmuso sa ntlafatse nyelo ya ona ya meputso. It's too much for workers. Hence we are saying it's a make or break moment for us. Right now, the government is just showing a middle finger to all government workers who are the backbone of this country. Ka lehlakoreng le leng letona la naha la ditjhelete Enoch Godongwana le sireleditse qeto ya mmuso ya ho nyolla meputso ya basebetsi ka diperesente tse 3. We don't want a strike. But I'm trying to tell you the challenge I have. The cost of the wage bill is the single biggest item at the moment. Basebetsi ba hlwaile letsatsi la Labone e le la ho qala seteraeke sa bona sa naha.